Kada se crna, teška silueta, dužine preko 6 metara polako zaustavi ispred rezidencije, čitav svet na trenutak zastane. Vrata se otvaraju, obezbeđenje stoji u savršenom miru, a kamere grozničavo čekaju sljedeći pokret. Iz automobila izlazi čovek u besprekornoj beloj uniformi, svestan da ga u istom sekundu posmatraju i istok i zapad. Mercedes 600 Pullman ne predstavlja samo automobil, već pokretnu pozornicu sa koje je maršal Tito upravljao diplomatskim teatrom hladnog rata. Ova limuzina bila je pokretna rezidencija, simbol neupitne državničke moći i jasna poruka da je Jugoslavija domaćin koji sam određuje pravila igre. Kada bi se pojavio ovaj automobil, reči su postajale suvišne. Sama limuzina, masivna, tiha i preteća, govorila je dovoljno o statusu čoveka koji se nalazi na njenom zadnjem sedištu. Ako voliš ovakve priče iz prošlosti, pretplati se na kanal, jer tek ulazimo u detalje koje malo ko zna. Da bi se razumela politička težina ovog automobila, mora se sagledati istorijski kontekst njegovog nastanka. Predstavljen na sajmu u Frankfurtu u septembru 1963. godine, Mercedes-Benz 600, poznat pod oznakom W100, odmah je proglašen za Grand Mercedes. Razvijen je sa beskompromisnim ciljem – stvoriti vozilo koje će po luksuzu, tehnologiji i prestižu nadmašiti sve što je svet do tada video. Serijska proizvodnja trajala je od 1964. do 1981. godine, čineći ga jednim od najekskluzivnijih modela u istoriji. Sa astronomskom cenom, ovaj automobil je bio nedostupan običnim kupcima i projektovan isključivo za kraljeve, šefove država i svetsku elitu. Dok je standardni kraći model nudio vrhunski komfor za ličnu upotrebu, produžena verzija Pullman bila je projektovana kao salonska limuzina sa 4 ili 6 vrata, pružajući neprevaziđen autoritet koji se primjećivao iz daljine. Tehnička superiornost modela 600 bila je čista demonstracija moći. Kako bi se pokrenula limuzina teška skoro 3 tone, inženjeri su razvili 6,3 litarski V8 motor sa 250 konjskih snaga i Bosch mehaničkim ubrizgavanjem. Međutim, pravo srce ovog čuda bio je komfort hidraulični sistem pod pritiskom od čak 150 bara. Ovaj sistem je u potpunoj tišini i neverovatnom brzinom upravljao radom prozora, podešavanjem sedišta, otvaranjem šibera, privlačenjem vrata i pregradnim staklom. Napredni sistem vazdušnog ogibljenja sa automatskom samonivelacijom omogućavao je da automobil glatko klizi preko bilo koje drumske nepravilnosti. Sve ove tehničke inovacije činile su da Mercedes 600 Pullman ne deluje kao običan automobil za putovanja, već kao neprobojna drumska krstarica konstruisana isključivo za vladanje. Tito nije slučajno koristio luksuzna vozila. To je bio duboko promišljen geopolitički potez. Mercedes 600 Pullman bio je savršen produžetak njegove šire političke scenografije. Poput Briona, jahte Galeb, predsjedničkog plavog voza i besprekorno krojenih uniformi, ova limuzina je služila kao jasan signal međunarodnoj zajednici. Plavi voz je čak posjedovao i poseban vagon namenjen isključivo za transport predsjedničkog Mercedesa, omogućavajući da limuzina uvek dočeka maršala gde god bi se njegova kompozicija zaustavila. Kroz ovaj nivo organizacije, Jugoslavija je slala poruku da nije mala, nerazvijena zemlja koja stoji u redu za pomoć, već stabilna i uticajna država koja sa najvećim svetskim liderima pregovara pod sopstvenim uslovima i sa iste visine. Krug vlasnika Grand Mercedesa bio je izuzetno ekskluzivan. Koristili su ga Papa Pavle VI, kraljica Elizabeta II, princ Renije od Monaka, ali i lideri poput Leonida Brežnjeva, Fidela Castra, Sadama Huseina i Kim Il-sunga. U ovom društvu Titov izbor je stvarao jedinstven kontrast. Dok su ostali lideri socijalističkog bloka, vođeni ideološkom disciplinom, koristili isključivo sovjetske limuzine poput Zila ili Čajke kako bi demonstrirali odanost komunističkoj industriji, jugoslovenski predsjednik je bez oklevanja odabrao vrhunski proizvod zapadonemačkog kapitalizma.
Ova odluka je demonstrirala nezavisnost Beograda od uticaja Moskve i dokazivala da jugoslovenski suverenitet i protokol ne zaostaju ni za jednom svetskom velesilom. Zvanične posjete stranih državnika Jugoslaviji bile su koreografisane sa preciznošću vrhunskog spektakla, a Mercedes 600 Pullman bio je centralni rekvizit te predstave. Kada bi strani delegat sleteo na beogradski aerodrom, trenutak kada bi zakoračio u unutrašnjost maršalovog Mercedesa označavao je početak diplomatske predstave. Unutar prostrane kabine Pullman limuzine, u kojoj su zadnja sedišta bila postavljena jedno naspram drugog radi lakšeg razgovora, gosti su se nalazili u prostoru koji je zračio apsolutnom sigurnošću. Tito je razumeo da se u politici najvažnije poruke šalju bez jedne izgovorene reči. Raspored sedenja, brzina kretanja kroz prepune ulice pod pratnjom motocikala, kao i pažljivo planirane rute, bili su deo precizno osmišljenog protokola. Automobil je služio kao pokretna vizualna barijera, koja je gostu stavljala do znanja da se nalazi u zemlji koja u potpunosti kontroliše svoj pravac. Kroz decenije diplomatskih aktivnosti, kabina Titovog Mercedesa ugostila je najuticajnije ličnosti svetske istorije. Njegov najređi model, Mercedes 600 Pullman Landaulet sa otvorenim krovom, bio je rezervisan za najvažnije državne posete i parade. Tokom posete američkog predsjednika Richarda Nixona Jugoslaviji 1970. godine, upravo je ovaj automobil korišćen za svečani prolazak kroz Beograd, što je bio snažan signal diplomatskog približavanja između Vašingtona i Beograda u jeku hladnog rata. 2 godine kasnije, u oktobru 1972. godine, u istom automobilu se vozila i britanska kraljica Elizabeta II. Pored njih, u luksuznim maršalovim limuzinama vozili su se i drugi ključni akteri nesvrstanog pokreta i svetske scene, uključujući egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, indijsku premijerku Indiru Gandhi, libijskog vođu Muamera Gaddafija i etiopskog cara Haila Selasija. Slike ovih državnika u crnom Mercedesu obišle su svet, cementirajući sliku o Jugoslaviji kao globalnoj raskrsnici svetova. Istinska moć nema potrebu da bude glasna da bi bila primećena. Ona se ogleda u tišini, proporcijama i autoritetu koji prirodno nameće svojoj okolini. Mercedes 600 Pullman bio je fizička manifestacija te filozofije. Njegove masivne dimenzije, sa dužinom od preko 6,2 metra i širinom od skoro 2 metra, činile su ga dominantnim na svakom drumu, dok je njegova specifična crna boja upijala svetlost i privlačila poglede svih prisutnih. Kada bi se ovakvo vozilo pod zastavicama pojavilo ispred neke rezidencije, publika je instinktivno znala da dolazi neko važan. Tito je kroz upotrebu ovog automobila slao jasnu poruku. On je bio lider koji je lično birao scenu, postavljao pravila igre i pokazivao da njegova država posjeduje rang ravnopravan sa najvećim imperijama tog doba. Jedan od najfascinantnijih aspekata Titove vladavine bio je duboki kontrast između socijalističkih vrednosti i neskrivenog luksuza. Jugoslavija se predstavljala kao država radnika, društvo zasnovano na principima jednakosti. Sa druge strane, njen predsjednik je posjedovao impresivnu kolekciju od 85 vozila, među kojima se nalazilo 11 Mercedesa i 12 Cadillaka, uključujući i čuveni tamnozeleni Cadillac Eldorado kabriolet iz 1953. godine, koji je dobio na poklon od iseljenika iz Kanade. Ovaj Cadillac sa motorom od 260 konjskih snaga, koji je trošio 25 litara na 100 km, Tito je lično vozio po Brionskim ostrvima, prevozeći u njemu svetske zvezde poput Sophie Loren i Elizabeth Taylor. Međutim, ovaj luksuz nije bio namenjen samo ličnom uživanju. U državnoj politici on je bio diplomatsko sredstvo za podizanje ugleda zemlje na međunarodnoj sceni. Strani delegati nisu smeli da vide Jugoslaviju kao siromašnu i razrušenu zemlju, već kao uspešan i bogat socijalistički eksperiment koji može sebi da priušti najbolje što svet nudi. Ipak, taj kontrast, lider radnika u limuzini za kraljeve, ostao je jedna od najupečatljivijih kontradikcija Titove epohe.
Krunski dragulj Titovog voznog parka bio je Mercedes 600 Pullman Landaulet. Naziv Landaulet označava karoseriju u kojoj je prednji deo kabine namijenjen vozaču pod čvrstim krovom, dok se zadnji deo iznad putničkih sedišta sastoji od sklopivo platnenog krova. Ova konfiguracija bila je od neprocenjive važnosti za državne parade jer je omogućavala lideru da stoji i bude potpuno vidljiv okupljenom narodu, dok je istovremeno boravio u zaštićenom, kontrolisanom prostoru. Izrada jednog ovakvog modela trajala je čak 91 dan. Od ukupno 59 proizvedenih Landauleta na svetu, samo 9 je napravljeno u verziji sa 6 vrata i dugačkim platnenim krovom koji se protezao do pregradnog stakla vozača, a ova retka serija nosila je naziv Presidential Landaulet. Jugoslavija je posjedovala 2 ovakva modela. Ovi automobili su bili opremljeni po specijalnim narudžbinama, uključujući ugrađeni bife sa kristalnim čašama za liker, najsavremenije audio uređaje i pribor za brijanje u zadnjem naslonu za ruku, čineći ih savršenim pokretnim salonima za demonstraciju vrhunskog prestiža. Nakon smrti Josipa Broza Tita u maju 1980. godine, njegova impresivna flota automobila podeljena je državnim organima, a njihova kasnija sudbina verno je oslikavala dramatične istorijske lomove na Balkanu. Najpoznatiji od svih, predsjednički Mercedes 600 Pullman Landaulet iz 1971. godine sa brojem šasije 001854 ostao je na Brionima. Međutim, krajem 1989. godine, u jeku ekonomske krize, automobil je preko norveškog dilera ponuđen na prodaju u britanskom časopisu Classic i Sports Car, što je izazvalo oštre reakcije javnosti. Automobil je ubrzo prodat stranom kolekcionaru, a 2017. godine je preko ugledne aukcijske kuće Tom Hartley Jr. u Engleskoj prodat za 2,5 miliona funti, odnosno blizu 3 miliona dolara. Sa druge strane, oklopni crni Mercedes 600 Pullman, nabavljen 1978. godine, čuva se u Muzeju Jugoslavije na Dedinju, a tokom 90-ih su ga koristili Milan Panić i Slobodan Milošević za prevoz stranih pregovarača tokom međunarodnih sankcija. Još jedan primjerak modela 600 iz 1974. godine, koji Tito nikada nije lično vozio, očuvan je u garaži makedonske televizije u Skoplju i danas služi kao ekskluzivno vozilo za strane delegacije. Mercedes 600 Pullman nije ostao zapamćen samo kao skup automobil, nego kao deo političke slike jednog sistema. Jugoslavije više nema. Mnogi lideri iz tog vremena su odavno istorija, ali ta duga crna limuzina i dalje govori o vremenu kada je Tito želeo da pokaže da za njegov sto sedaju veliki i da se u njegovoj zemlji zna ko drži volan. Ako želiš još ovakvih priča iz skrivene istorije Jugoslavije, pretplati se i napiši u komentaru koje Titovo vozilo sljedeće da obradimo.